Kubor nakaslem jong udawsan hima. Hadian baka Commissioner of Food Safety kalaweng no ya ko hukum kabalamana banwanra baddi gidok kha banabar jilla na gabta khatsan sngi menta kasi ginong tre katanat ri dok kha la ne fisheries kilalaj banpet banya gidok kha kibalawan poi heslong bat penti kana la kilong ni em kibabiang banbam Hakapratrik ujaliw ka Commissioner of Food Safety kalapantip bana ka jingpet kalomi gidok kha hakaleng jilla lasyam balai pho ni kisop ho tali kinong muna kidei kibalak kle da kadawai formalin tane formaldehyde Kani kadawai kadai kabapendan kam hakimat kibalayap ban penni bat pensa ya kedua jongki bat kakta jori kot kakya jongki beriau kibabam ya kimar balakhe da kani kadawai hendai ka ar pusau tri ujeliu ka Commissioner of Food Safety kalaweng no ya ketika hukum pala syab yang menwanra bat di kidok kha banabar ke jilla menta kasingi kala don pat ka jingdet pet benya kidok kha balawan kit nabar jilla ha ka jingdan lang kinong khayi bat kinong di dok kha Mangini kasing yung kabat. Habaya kran mi kinong di dok kha hadin ra depet benya iki dok kha gibon ra na Andhra Pradesh kilaong na kaliang katanat fishery kilawan ban pet benya iki dok kha hendai kim sim la ai kanu karai ha katu ka jaka la kilalong ni em kibabiang bandi hayo kumta kinong di dok kha kilaong balada ka simpor ban pen bana kan kata shibo ni ki khamtam gini dok kha balawan ra balada kan simpor radu lai sngi ki haban pen phai no abet iki dok kha namar kim long shu bandi Surai be kam de problem tak kan problem lagi Saboi. Kalau ada one direct nang body, one direct kita ke kona, kayak usni. Poin itu ada pelajar kan. Ini dong apa? Ini apa? Kata foundation ka jurisdiction jud niya ito ang kita. Ni bagi Indonesia. Ni order bang ni dia kata tinggal dibuat bahalo. Jong itu tanghang ni. Ngay sungu yang mentah ke food and safety mo kalali ki kam ko ba kam na fisheries kita kilali ne fisheries kilawan bantes kini ki doha te ngi sungu iki namar ba swa bangindi no kamaru la pa ibu goj te harun kilawan tes kini ka doha mentah te kilawan tes ke doha te mentah kat kum kajingnya keren kolong ba kiong bangin sa ai ke report kini ki try sibit sa ai ke report kini ki try ba kini ki try pere kin sarai kini ki try bakin sa ai ka guidelines kuno bakin le kalau ke doha ala pun mentan ni na tengki members ni ki di president bagi dei ya nong supply kini ke doha na andra hadin bagi la test tengi ila pun di omba kin sa ai report iki sibit kin ai report iki sibit hadin bagi ai report hadin bagi ada ai report kinsa sisarai bene kumno bene kamar sala supply ke angkat tahi kumba barbore ki juban bertes hadu karena lagi sempor bagi batai bagadan ya kata mendapat menhakane dengan itu ibi kon menhakane bagi tes ni kong rung ngimtip pangkata tes mah bagi tes menhakane bagi tes tu ngimtip adu karno ba kat kumbi komisioner yang bagi tes sandem di sim dok khana tu na we ne ar te hadir bila on tes maki tengiru mai iru iong ba
ngi klinik komisioner pi ong test ne hakat no sengi pi test ki ong bai kidon kidok kha ki badang don ha lap don kidang don kidok kha ki bangila rep kita ki bala test bi along positif bi balong negatif ki la don langi kita kidok kha tang ba kasingi bade ki patai men hasni u hiwan sim ku menta kasingi la ban ong pe hiwan sim nang ni nangi ki test na ka company eu na kani kadok kha bon nu try you kani nu try you ki test tengi ru long ki test bakin bu tak kuat ngila bu kuat bakani kadok kha ada filap ke balong bandi me ke bomong bandi ngila tip na company you ke balong bandi na ke bomong bandi ru ke takadau la daki kuat pada Indonesia ban lap sidu saya try ru ngila kluai mentah pe la lap la basuk balong ta ngila ban ong fi la daki ai report ing kum sibet ru kumut ngila tip ken ngila tip baka tangkap lah sempur tangkap papu arne lain ya sawan tan dan isi kan sempur yang ingin saya pentip pemerintah kilo antes akan kepot pada kita first time bagi antes akmat jengi bandang ni te la lagi antes mentah hang ni mentah kilo patai kan yang kin sepatai kan yang kin ai report kan ini sab patip lah kin ai report kan la ban ai sibit ni Malaysia dekat kum la kai ngilia yo ka report neki pada kin sarai benar no gini ki mahajan mah dulu stil makin saya ya supply kayu. Kalau kemudian lada kadang ada kum kan slemmi kan ka slemmi ka report yang kini kedok hang hapan return no. Namar ngimla ada ban apa do license so sing kedok ha wat kan ong pi wat mdi kedok ha. Wat ujuru. Wat ujuru ma. Wat ujuru entar ong vintes entar pindah di license so sing ujuru mlong so mdi tang kedok ha. Kadok komlong suhi kata nak tak kadau ngiru ngimban sing gini bi ong ngi jing expect jing kalau bikin test sang ne kin ai report hang ne ta bakim lah last time si sien du gile kata kamta tambah second time bakiwan pada mana kene bagile ta ngimtip kan sing ke bam emo te lada kiwan test si lada ki long he kamta pada license bakin ayo ke report ka ngiru ngin hapan penpai no gini ha ngatrai nginum la ban ya supply kita la kelong adin kita license Hadis paper mata kasi kalami ke ko ada. Haborok ini paper pada English pada you. Kami ke order bandi. Oh kalami mata si tangwa ke order kolong so abroad. Al jaluai nomor ba actually itu sa la plim kana ko ka tu sui. The government kala arrange bagi national ban test kami Jisa la ada mention tu mo ba testing lab on the daily basis kana baki brio kan boost the confidence ng kinong bam mo consumer ke kan kuntar UM so ang ba na do balakang would affect from so and so matakas ni la live ka banda so ndon assurance in lang government ndala phone ni DC ba de mana kasi may member jeni ke DC yang actual na mabalay badan tamban takha yung brio one test alwan mo jeng mensua test Mensua ko test kawan na po food safety. Ketuka na po food safety kawan test early in the morning kendai 4G kelawan. Taruh kada random test immediately hang tu maradap ngelayo ba list. Dia mentah pada ki ong nan kha na po fisheries kan mentah kelawan pa do. Then fisheries pada ang kasau mentah pada ki ong hana bakan simple license. ki ong ngap sini Ki ong no. ki ong ba ngin sa ngimla pan ai report mentah Oh kata kamot ki semlek kan ka random test. Kelek dah kata test don hak laboratory. Kata te kamong feasible ni naman ni dok ha pi. Hadin license kan ni dok ha kala mong so bandi takapore te kin ong kum no la ong bela dia ka bi sinan. Takadau ni hak ban return ni dok ha. Kamlong practical. One way ni kan ong fi simple kamlong practical. Kajing tray jong government bat mengi na marwa. Last time ko na food safety mentah pada ki ong na fisheries kiwan na fisheries. Ke mat kamlong feasible te yang ni dinge dinge kolong ba kam dinge ni kam dai ke besuk dai ke dok kat ni ke kali ke dai ban play dan kam sidang kenta berhak stop kita hal kenta ni hadu bangin de play dok hadu bangin de la ban play ke dok support ar kenta tam de mentah pada le de ki ong man ta de ban ong license ni te kita semua kenta sa laboratory saya suruh sa Hotel nasi tinggi kamlong feasible ni might as well na pa do ka mo kan no nomar gimental la ngin mlong de nasi tinggi do ka mlong sumental ya ka liur ni mlong kan kamlong feasible tentang ni tinggi suku te na lang government ro ka dile ni
kat nu ke sini jadi ban kumpul ya kan kalau ha ban trei dibut ke kita trei dok kala ayu pisan dan dia tang ni jadi kat kita kena apa dia ni beli ke bim kedai japo dibab nang ni kan trei sese dok nang su dia kalau ke soka dok dia ban long susu kan kendian Ada begini, yang susah mangi ini wah bagian nak kami kau. Kan ni baca ni. Berapa paket lah? Wala ad. Okay. Thank you, Pak. Sim tu kong enggak pencim lapor dengan air. Sokat tu susu. Malu enggak longper lah. Ada.